Bamwe muri urwo rubyiruko barimo uwitwa Masengesho Pierre Celestin utuye mu murenge wa Cyabingo muri Gakenke, ahafite imirima iri ku buso bwa hegitari 3 ahingaho imboga ziganjemo amashu, inyeri n'ibijumba bikorwamo biswi n'amandazi. No mushinga ngo yatangiriye ku mafaranga y'u Rwanda agera ku bihumbi 20 muri 2018 akoresha imirima y'ababyeyi be, none ubu yamaze kwigurira iye. Yahaye akazi abarenga 20. Twavuye kuri 20 twatangije kuko inkeri zisarwa nyuma y'amezi 2. Uyu munsi turagera kuri miliyoni zirenga 15 kubera ko nyuma ya buri mezi 2 turasarura. Mwabonye amashu nari meza, na amashu twitaho, mbese akaniko kazi kacu. Iyo niyo mpano yacu. Uyu munsi hari imitungo tumaze kugeraho, tumaze kugura ubutaka bungana na hegitari 3 buhagaze agaciro ka miliyoni 8. Dufite ikinyabiziga tugendaho aricyo cya moto, dufite n'amafaranga kuri banke. Mu karere ka Musanze mu kibaya cya Mukinga, Umutoni Alias hamwe na mugenzi we Mukafideli bakora ubuhinzi bw'inyanya bukorerwa muri greenhouse. Buri gihembwe binjiza amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 2. Turakiga kandi nitwe twishyurira minervare. Twishyurira minervare, turiyambika nk'abakobwa, ibintu nyine needs zose dukeneye turazikemurira twebwe ubwacu. Inyanya zerera amezi 3 n'igice. Dusarura buri cyumweru dusarura ibiro 500. Ibiro 500 iyo twagurishije neza ikiro ni kuri 700. Kandi dusarura ibyumweru 3. Mu kongerera agaciro ibikomoka ku mukamo w'amata, Sebahungu Jackson wo mu murenge wa Kinigi yashinze kompanyi ikora yawurute zigera kuri 200 ku munsi, atanga akazi ku rubyiruko. Turi kwiteza imbere, ubu ngubu tugeze twaguze imashini ifunga imifuniko, dufite amakanzi, urumva dufite aho twavuye, dufite aho tugeze kugeza ubu ngubu. Aba ni bamwe mu rubyiruko rwo mu ntara y'Amajyaruguru rumaze imyaka isaga 4 rwigishijwe amasomo y'imyuga y'igihe gito, bafashwa kubona n'ibikoresho by'ibanze kugira ngo bihangire imirimo. Ni gahunda ihuriweho n'abafatanyabikorwa batandukanye ba leta binyuze mu mushinga ugamije guteza imbere urubyiruko wamenya wigire w'ikigo cya Climo Trust. Muri no programme ku bufatanye n'ibigo bishamikiye kuri Rwanda Polytechnic ndetse na Rwanda TVET Board, ni gahunda twifuza gukomeza ku buryo umubare munini wakungukira muri no programme, ndetse n'abatangiye nk'abangaba tugakomeza gufatanya nabo kureba n'ibiki bikibura no kubafasha mu kwagura imishinga yabo. Binyuze muri gahunda ya Menya Wigire, mu karere ka Musanze habarurwa urubyiruko rurenga 800 rwinjiye mu buhinzi bw'imboga n'imbuto n'ubworozi, naho muri Gakenke bari muri 400. Biteganyijwe kandi ko uyu mushinga uzasiga urubyiruko rugera ku 300 rwihangiye imirimo, urundi rufite akazi. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.